Khiamniungan Baptist Church Women Department will be hosting this program this morning, and therefore I would like to welcome you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am very honored and humbled this morning to have been given this wonderful platform to lead this program in the midst of many wonderful, loving mothers. Let us join our hearts together in prayer with a hope and belief that we will all be blessed through this service. True kuna jawle karne, isola presence invoke kuna pratna pure karne, edi likhina thaka jina invocation prayer Mrs. Moon tage time desi. Apim kaiwai, so jinsen da. So prisa shuro zeno ko ane ko mi sauje, apim no ko hatso kata lao taga, oh mochi leja. Amen. Itu program शुरू करना चाहते करने इसका नाम प्रेस बनाई की लोग करना हुआ Jehovah Jireh, the giver of every need, sustainer of our life. We give all glory, we give all honor to you for your abundant blessings that you have bestowed to each and every one of us thus far. Dear Lord, even this morning, for your manifold blessings as we have bring our offerings before your throne of grace. We pray that, Lord Jesus, you will bless each and every one of us so that we will be able to bring our best offerings to you even in the days to come.
31 tagite thank Sura baca lidi kita taka moi kita kampurya se. Itu bicara justru dari laka jelakan dia. Now dia buhay kita. Bukuri laka dusra bane cabule dise. Aru manukan ke nijar kori cabule dise. Manukan jaya jaya bicara. Dari ekta bahar kori jaya kita prarthana kori se. Jika sama se justru dari ekla taki se. Aru ini ka humui de. Now bukuri laka macote pani. Olda hoisle. Kile kule oto humui de. Besi damor hawa pani hoisle. Bujur laka din bache. Aru chui bache laka macote. Jisu pani de. Kuskari ina dar laka jelakan logote ahise. Jika takkan jisu ke pani di kuskari tikise. Takkan besi koi lagi se. Itu good ase. Takkan koi se. Aru bui pura hala kure lagi se. Jisu takkan di koi se. Bui na kure be. Itu ami ase. Mun damor kure be. Didier bitter koi se. Isor, usa pura. Itu apuni ase itu le. Ami kiti pani di kuskari ina. Apni logote ahi kule tibi. Ahi be Jisu koi se. Aru bitter now pura. Ulai kena pani di kuskari ina. Jisu laka usor de jamule lagi se. Ulibi. Dai jidya hawa pura pani khanke hilai kya dikise dai boi lagise aru dai pani laga bitor de khusi jaise aru kuise master ami ki bachabe jisu chaigena bitor de turigena pani pura ulaise aru kuise apuni laga biswas kili iman bundi ase mon bitor de kili biswas rakhana Matthew chapter 14 verses 22 to 31 sorba Special number kare Sangtam Baptist Church Dimapur number request minate aija sola naam kana kare truth songs bicha kole kare apne ke thank you Over once or three garden gift,
There's a famous one called me and I'll show what open about shipping the shoes of Okamina Hana. Miss how shape no shape of Mongsha. Amen. It took a ship family passage as said, American Arab, I may or one Janet Akala Bible decided to the Kiasa. He did let the American Bible there to passage beside, right? What led to Mark gospel discipleship level? It was suggest for a lot. The miracle of Jesus walking on water happened just after feeding the 5,000. I mean, the Jesus Christ a sweet camera, the miracle camera, the 5,000 feet camera. I mean, can do TTS. It took feet grab today to go happen bala, a Bible record in the Kila and that to TTS. It did a lot to the background at the side, right? It took 5,000 feet grab I go. Man, I go to the Pujala. Already like evening Pujala, some Pujala to the kitchen. Then, Kelai Divina, Astrid Tamurina, each of the Gan Kaimata and Dolop, and there are people who work by some honey in the China, evening Pujana. Then, dispersed gravity, disciples continue to take what grab to the other side. Then, get what get Pushulina, then get crowd can be dispersed with our Jesus Christ, Dialogue Nine Luna, Etla our Pratna Lule, Rukija and Yantikiase. Yet this I should wear, I become yet the Bible is I should wear. One who should wear, the disciples come down the Java, the change of the bit, another in the copy, change of the Bible. Even Diana no the Java like in Haiti, Diana Kaino like in. He is the Son of God, Sukrisa, in the Haiti, nature Lana, equal like it, like time you are to pray, brother, Jesus Christ life decided to teach. To meet all the challenges, thy ministry can't bring a child in day. Thy Jesus Christ is the Son of God, which our body job in the midst of his busy schedules. Ekdom busy काम रूले थकला यदि चावले थकला rest period रूले ना थकला time मिली ताई ना time to prayer प्रार्थना दे spend रूले ना ताई ना relationship ताई ना पापा नो दे relationship तो ठीक ठाक ही ना और challenges kan दुनिया ने ताई काम रूले जाता है तो चीज़ रूले ने मिले time तो spend करना अभी हम Bible design तो दिखी जाए इन्हें ना ताई ना time तो रूले share रूले ना और दुनिया ताई ना disciples kan तो Jai Action, Jai Data Time Day, Bible Day Amyan Side Data Day, around 3 AM, or 6 Itulama Jade, a lot of morning for them, Jesus Christ, aha, time day to what the disciples can do, back and forth, Tanya Hawa, Marala, being the Ekam, Jawle, Marala, Tan Jawle, Akedi pushes to it, teacher Pani Jai, Ekam took la situation of Palapani Opode, American to Bible Day, TKS. India in the last situation with Haisha, Ekam Dibaji, Timbaji, and other in the Panjane, Tanda, Ekam Chip with a Manukandisa, Hamana time, Nina, Ekam Tanda, we be like Jayala time in Tilena. In the Gala time day, Jesus Christ disciples can go, Ekam took time to take a day, Tan Pika, however, in the Tanti, Kamara, and day, Tan competition. Manudo. Panila opportunity to Katan election, terrified by Kuba in the governance. Come election. One should be like Nicola Tanda and day, Chupchak Hakata and day, could be Natika and Pani opportunity, everyone bear out the barriers in the people by the Kabina channel. In the time day, Pani opportunity bear out the Katano election. Into the Sangtam said, into the Kosa said, Kumana gospel decided to Atma, Murala Atma said, Kabi, where the Kala and Tikiwa. Ekam kui like in Kata, Punch Suprisarapane, reassure to Yado, Kui, it is I, Amia Serpina, and if I go to Amika, the China Pase. The disciples, budget decided to our Peter, the Pat, Reaction, Rek, and the Tikija. Ini kau na ki pasal ni saya na, tay lang muli. Asal tay Jesus Christ asal gitu. Tay kuat tay kita kita tahu. Pasal ni tay pos saya asna, atma asna, na pasal ni Jesus Christ asal gitu. Tay bi ini kau je. If it is your Lord, kami ke hari ko ni na pani opori
IB komina bina Peter ba kwa dan di Jesus Christ ala kushe IB ini ka kwa dan di Peter bi ekdom mun na more gina pani man boil guri gina break pramari gina ini ka thai di tai di IB ko ina matishe courage na ekdom mun na more gina koi na thai gina pot pranami gina ekdom tai pani opor di pere ni cara yang IB ko di Oli bi kitya tai 1-2 second ini ka homo pi mare ini ka Jesus Christ ba highway ko ata de tai ini ka sign jana de ini ka kita drain bishe hawa to tikishe pani khan dila ma to tikishe to tai pui khai na kushule sing prule tai to start wala ini kanya ini ka tikise itya kushule shuru hoise hat Jesus Christ ke mati na Lord save me muke bachai de bi na tai ini ka aro Jesus Christ ke wala tiki hat tai kita itu kushe tai la Jesus Christ ala hat lagay dina, turi dina, prod de hala. You have little bit. Ekdom disaster comfort hata. Kile tau priase, kile pui lagi ase kuina. Tai ki kuala itu tiki. Kita prod di kushi itu tiki na ekdom asuri kam kurata. So Bible di katakan babi Jesus Christ ke worship kurala itu verse 33 de Bible de man itu tiki na paase. Kita abi itu Bible de hete dia man we thinking hala de sai na puri ni chara de it reminds me of abi church kurala de man je practical ministry pathai man missionary ka to bole de pathai dai she abi itu Arunachal phale jai khata de ministry to khatam kurina mit samay ekdom korom thada de ka kam kurina khatam kurina hai she khatam kurina ha de do man Brahmaputra the par in China, ekta side train the page kurina haile na she itura itemi experience kuri sanai ekdom excitement kushi ministry tom hoise papas chaule aro pani opore chai berai na inka par kurina itemi experience kuri sanai itura ekdom excitement ba kushi ba actually experience kuri sabo paina atu very she tamar la ne chane thai bo to very pani par kurina do tate kushi she na friends kan be kushi na ekdom kushi tati kushi korom lai ni tati kusha tati to thanda hoina hawa bi ekdom soft bina mari thaise aro bhar bi ki sai na ine ka chai thaise kushi bra kushi na ekdom khapna ni imagination ki ine ka chai na ekdom kushi ba pera thaise kitya atha de middle of the sea ine ka na on arjna pera ine kuju de la thaise unchi jaise development pa Kini kan sila pera sila pera. Agi dulu mo agi di saya friends agi kota pera ini kan pera kagina. Pera sekali jalan na, hilia sekali jalan na ini kan pasti orang kushi bacai kata dende. O kini sila pera sila pera. Ekam open space desa ya korni sila pon pera na. Ini kan saya share pera dende. Mui mata pera share. Kini pula. Jadi ini kan sahaja itu hilang sila itu kan. Ekam apa bacai tapi share sahaja itu pani Bera setura oil branch na tam hilia sa unspeak raja tina mata pressure ar pressure ite kiti hoina itu phangi jaina yeti kushi jai sheklo ki ko mo sin group mi na chale na ekdom important ni ka baby la ni mula mo da actually moi ida chale itu yeti na sai da ko na aro ha ke focus ko ina jai khata na do itu power jaina Pera nishtani ni na other side ekta side to kulai jai ta ina chani de jai ni ka kunchi jai sha chutu ekta ini ka experience kura la ni yedi kitya kure mo ye itu ra remind kura do itu nishna mana life mana journey do literally man pani kore do na pera mo bi pare mana family ligina mana kam ligina mana thaga pani opore na hobo bi pare ni imagination de apna de ekbar hamian thapna kuri sare Aji hamian pot bithore thaiki gina pani opor jahan sama na chari ga tin kha ta ka dai do hawa na mara dai do ekdam smooth ra ineka jai weli me achana man pole na para la veje ki ineka se dunya ni session de achana hawa mara la iku bari sai na tera biya ba ke hala bi ki jai man life ke iku bible sai na har khapna ko ya ai shi do itu nisna हाँ बचाए खाता था भी एकदम खापना ना खाता लाभी लोग वाला भी शिकायत जाए किया इन्हें का लाचिंग बिया लाचिंग है itu time ni man a problem, man a circumstances
man osor de thakala itu ke tu face problem de ite ta dewa ami kan sound shuru ho jai ami kan pui lage tuk nama la kunti nai family decision libi dunia decision libi dunia decide jai libi ekdam ekta restless aram hoigena chupchap thanda peaceful ra pala ko kuti na pa ho shai kobor budiship libi phao ko par hai bimar khani ka ase leile thai ase chakra ase ine kala hi dunia decision de ekdam ine kala restless nikta ki jai pani itu be khana de ekdam hilan jna ika boil gran jna ika ekta hoina ase leile man family libi ika ekta duk sukhan problem khan isha se man kite itu ke focus krila kite itu ke saya ani kan start kre shuru hobo koi kai mun chuto ho jai ekta man na family ni duk suk lok pai shikle itu ke problem ke sai me shikle go kini ka puluwa na kini ka hobo na leile bacha khan ni de ami kan hapna pridi na agini future ka ni hapna kurse ki hobo na ekdam koi ini ka ekta ami kan ini ka koi jai ini ka khushi jai kita yade Bible design na aro ami experience jar branch na tuk sutan shi thai libi problem ka shi thai libi ami na mun ga ami na school ga amana jisu krisa ki rakhin jai tuk su thai libi ekta peace of mind ekdam ekta thanda kam hoigina ini ga tuk su kan shi thaka la opore troubles kan thaka opore ole na para la tough situation shi thai libi ekta na mun de peace of mind kam ekta thanda ekta do itu pai jisu krisa ke sai ni cha de ami kan som amang hande encourage ko mun thaka do iman duk thai libi iman problem thai libi dunia ni ki shin thai libi ami kan सब के mun ra deina moi ra deina ami kan ke सब remind ko le mun thaka do jisu krisa ke ami kan na school ta tehi ami kan na thapna ta tehi fix free na jeship le do no matter what mana circumstances ki problem ole na para la situation thai libi ekta mun ka mo ina mahan kopo koila ekta mun aram shanti koi jaule para na itu Bible decide ki jai are yete Christi ko ala jisu krisa ra tai spend brado even the son of God tai ekdam pratna de tai blue na hala ki ase to meet all the challenges that our life the ministry kuri cha de tai bi tuk sukan dunia la manishna fully human in ka dunia de ai kam ra la men tai la ki jai gospel decide jai Believe that Pratna Kriyana itu सब दुनिया la tuk suk itu chiti ni jana itu dijai. Aro true prayers, true spending time alone with God. Man jisu presa ke time ini ka ulani begi man relationship to strengthen prove. Aro ini ka la tuk suk par kuri jawle la do ini ka itu Bible design itu dijai. Itu ra kami kan सब ke encourage program bodhado kini kala situation thaklibi kini kala dunia agili inila ishi pas ka chala pori ami kan cha se aro ami na family le cha raite both before de ami na bi le journey cha na other side ami na family le na eka side de kunjule ne de ami na achievement pado heaven kunjule ne de salvation pawle ne de na hara ina jisu krista ke side na ami na itu last day reward to pai cha ne de ami na so ini ka Christian hoye jase itu ra kiman munchu to holela duk holela ini kala situation aibi ami na bhavna to jisu krista ki ini ka rakhine chawo hoina ami sob ke itu ra encourage hoye jase Hebrew chapter 12 verse to the beginning let us fix our eyes on Christ the perfecter the author and the perfecter of our faith in the beginning ka dikhina ka last tak ami na nasku to tadi rakhine chawo so man ki punjai kya la itu amian tadi ila Bible de dikhi na ba se itu ra Peter Mishna amian la faith ki ko bi pare hat hilala na hat koi kai chala pat ni la regular la ki ko bi pare beli bi kitte bi american la tum din na khushi jai shi de khushi ne ni ka sing kuri ne jai jabo beli bi inina la situation ai bi ara ek par uthi na mo ki modot kuri mo ki help kuri pachari na mana kapla jisu krista ki rakhi ne jai le last ta american ni ka iman duk suk thai bi bunji ne chawle bana la mala family kuri ne chawle bana la mala faith bin hare jai na reward pai la blessing pai ne chawle la itu Bible de
Wait, and say to our song can encourage prayers. Sorry, I'm the song bless greeting. Thank you. Actually, I'm program schedule pina and Wednesday. Arita, I'm in Nukuna Jala there. I'm in the First of all, actually, program there, invocation prayer, our Bible reading, our Kanara will be, our True God's message will be the program lady Aisha. Apnan socket, thank you, Bole Mujase. Are you so ready? Apnan socket, bless good be. Our second of all, Apnan Kun Amahan Aji, into service witness Kule, our bless Kule, attend Kule, participate Kule Aisha. Apnan socket, thank you, Pastor. Secondly, I would like to also extend my grateful thanksgiving to Sangtam Baptist Church Women Department for enabling and warmly welcoming us. I'm going to get one Halbra, Aina, service to Hagande, Apnambra will be Mom Kushiva Mahagi, welcome to share our Mom Halbra tree, Grace, and Socket, thank you for Mujase. Idra Anyan into program Rain Guna Jaula Karne, closing prayer by Mrs. Poon, Tage Tang Des. Young women know you go when the God I got Upon Yan Sanshita. Still praise the name of Miss Algia about and check on Muchi. Amen.